شاندکه نونراتیا اوروپا یا انجمن اجتماعی کرد سوریه با وزارت درو یا آلمانیا را جویا و روشا روش آوای کردستان و سوریه گنگش کرن. شاندک نونراتیا انکسی یا اوروپای دو کجهر یک جریزان شیخ موس سروکه نونراتیه و کجال درویش اندام نونراتیه پیک دهات به برپرستا دوسیا سوریه دو وزارت درو یا آلمانیای نینا هوگی جویان. ده جوینه ده بحث روشا سوریه بگشتی و روشا باجار حلب و کنکوژین که رژیم اسد و روسیه لور پیکتینم بگشتی و یا روش آوای کردستان بالتایبتی هات کرن. لسر روشا روش آوای کردستان بحثا کریارن پیاده شاخ پکک لسوریه و ایریشنوان لسر انکسی و روشا گرتین کرد زندان پیاده ده هروها شوین پشگریا آلمانیا جه انکسی را هات کرن. دزانین که وزارت درو یا آلمانیای اوفیسک جبو انجمن اجتماعی کرد لسوریه لجنیف وکریه و به بردوامی پشگریا انکسی دکه. بله تماشاوان هجا می بچن آلمانیا لگل اندام نوراتی اروپایی انکسی کجال درویش ما مستعد ما تباش به دنباش ما مستعد دستبه که اف هفدیتن اول لسر داخوازا کی بو لسر داخوازا بو یانجی لسر داخوازا وزارت درو یا آلمانیا بو براسي دستبه که دستپاسیا ودکم ابناکی وک گوته زنین جارا دیجی وقت عملوی وزارت خارجی آلمانی بون ما ولو سوز ده هفدو هر سه هیوام هفدو ببینن فیت و صد داخوازا ما بوجی هناك باش ما مستوى بحثا چون حاضر بون و مدی سجی ما گویلی قاطع ما بردوام ببن نهامه پشتی چالدار و جدیجی نوزده هی به مدی سلور حاضر ببن و پیوندینا بواره جدین و ام سفاره امریکی رجی وضعی روچاوی کردستان گنگش بکن مجارا سرکه و هفدیتنیا گنگش کرنی چه بو و بحثا چکردوی هفدیتنی ده براسي وك جو التقرير خد اني زمان سيخ عليه سركي هبون مثلا روشا سوري بقشتي وبتعيبات روشا حلب بو ويا ديجي روشا روجاواي كردستاني روجاواي كردستاني بو يا سوري او كريارين بيدي ايجو حقا مراتي كردستان روجاوا دتكي ويا ديجي داويدا سر مثلا مي ائتلاف انجمن الاجتماعي الكردي السوري كاوي حتى تشاراي و ائتلاف وك دانوستاندنا مراكي دا امبق هنا حقيقه مناطق البدري وك فيدرالي كردستان سوري ولاتي سوري دا بقل يعني باش ما مستا يعني لسر وشاروج اباي كردستاني وبحثا شكر وبحثا خالان كر ما مستا كجال لسر روشا روج اباي كردستاني ولسر تشرا وسطان وبحثا خالا كر براسي خالن سركي او بون قرتيا ما زندانا في تايبات ما مستر محمد اسماعيل سكرتيري مكتب سياسي يا فدكسيبو ونحفالي ميندي بارتيان بنسا انا كسيدنا ويديجي يعني او كريارين قد فيتا ليدا فيتا ويدا ديجي خوبيشاندانا سيفيل بون يعني بسلمي دركتبون خوبيشاندانا وبواجن جنين كردان يعني افكريانا جركي خرابن جو داف ملاطمي كرد جو تشيد بي يا ديجي شوطانا مكتبه مي يا انجمانا اجتماعي كرد للتربسبيه يعني افقا تشت بدانا خويا كرن باش برسبا الين الماني للسر كريارين بايدي تشبون هل وستاوان للسربان كرياران تشيه براسي كريانا قالك خرابت بينن وجناو واجي يعني بينن انه تخوازن وك فتنك ناب قالك خد شيء بكن يعني وقالك جينا راضي جوان كريارين جو فيدا بيتشي ولا بتايبات باشه وج وزارت درو یا آلمانیا دا خوازا پشگریا انک سیکر وند خوازن آلمانیا د چواری د پشگریا وبکو برسوا علین آلمانی لسرویه کې چبو نها وك ده وك وزارته مجال سبي موضوعي دسبيك ده و اوفيسامي يا انجمان الاجتماعي الكردي جنيف وإننا برلين وخنا وكانوا نريتي كيجبو انجمان الكردي لألمانيا وسرنسري أوروبا طبعا أري ويا ديجي وبردوام بن جو دعم بكن يعني حتى يعني ودعم كن حتى جو هي يعني حتى شحن اللقبين مو ائتلافي وانا كذا قالك باشو قالك بلانين نوجي هبن براسين ما نزاني بوانا كمعلوماتنا قالك نبون مشروعك كندي هيا شبو سوريا تبعي يعني
هيتي مناقشه كرن وقالك لصالح كردايشي بله گلک سپاس جا المانیا اندام نونراتی اروپای آنکه سه کجال درویش تول گلمبو سپاس بو تبلیبوناته